Umphakathi waseMlazi ngaphansi kweqembu lomkhonto wesizwe party ubuhlanganyele ehholo lomphakathi kwa-AA eMlazi emandla kaZulu Hall emhlanganweni obubizwe abahola lewadi okunhloso yabo ukuzovuselela ugqozu ngeqembu lomkhonto wesizwe party ubudlelwano phakathi kwenhlangano yomphakathi iPCC kanye nenhlangano emele abasebenzi iMK Labour Desk. Iqembu lomkhonto wesizwe party liphinde lamukela amalunga alo angaphezu kuka-50 kuwona lo mhlangano. Umnumzane Mdlamini ongumholi kule wadi usichazela ngenhloso yomhlangano. Siyahamba uyohlanza nje iwadi iyazi ukuthi sisebenzele umuntu omnyama njengoba ishilo babuncamalala ukuthi ufuna to majority yona indlela okwenza ama-program le ukuthi what ne-what if ibe ne-program yayo ngizobakhombisa-ke le wadi elifo ukuthi ikhanda qalo naqala enza ama-program ukuthi uma utshena abantu uma-VD bese bukela kwena le wadi eliforce nalento ukuthi-ke awukwazi u-ward coordinator uyongena kwi-VD ungaxhumananga no-VD coordinator we-VD. Senza sure ukuthi u-VD coordinator uyalazi lo daba lo muntu onenkinga kwi-VD yakhe ulithathe walibekaphi mali mehlulile uze wathi bese sihlala phansi sisolve ayike i-VD esingayihambeli kodwa sihamba ngendlela ukuthi u-VD noconvener wakhona benzeni babekile yini besibambisana sonke-ke eziwadi. Obekhulumela ku-MK Labour Desk ubese ekha phezulu ngomlando MK Labour Desk echaza ukuthi iMK Labour Desk inhlangano elwela abasebenzi eqinisekisa ukuthi abasebenzi amalungelo abo abukelwa phansi ayahlonishwa. Isikhulumi iphinde sichaza sibese sivezwe ukuthi iMK Labour Desk le inhlangano engaphansi kweqembu lomkhonto wesizwe party futhi ihambela wonke ama-province aseNingizimu Afrika ngamafuphi nje ihambela iNingizimu Afrika yonke. Siyabonga futhi ngoba sibonile asinawo sifuna ikhule vele inhloso yethu kwakuyiyona le abasebenzi makube khona abantu abazokhulumela abasebenzi especially abaphuma kumakhonto ngoba sifuna bonke abasebenzi babuye bazongena kumakhonto iyona nto esiphumele saqeda ngokukhona inkele bhakethi safe sisale ingane yiyo-ke le bizwa ngesankosana lena lesimenyele laba basebenzi sebeneyunioni manje okumele bayijoyine abantu le yunioni inkulu ibizwa ngesikhondla khona ayikho iyunioni la eSouth Africa elingana nayo. Mncedi Mzimela uveze ukuthi imhlaba umchwele indaba yeMK Labour Desk ekwazi ukulekelela intsha ukuthi igcine ithole amathuba emsebenzi. Umsebenzi wabo wena ukuthi batholele abangasebenzi laba intsha kakhulukazi umsebenzi ngoba nyazi ukuthi la eNingizimu ukuthi ayi amathuba omsebenzi mancane kakhulu. uSiphosethu uShabango ungusihlalo we-PCC okuyinhlangano engasiyo inhlangano yezipolitiki kodwa inhlangano yomphakathi uthi iPCC isihambe igxathe elide lapho khona ibelekelela imiphakathi ngisho eshonele iphinde futhi ilekelele emphakathini ukuthi yakhele imiphakathi izindlu ubese thatha ithuba esichazela kabanzi ukuthi iyini kanti iPCC njengoba isenza into engaka. Okay, angibonge ithuba. iPCC inhlangano yabahlali idila nawo wonke ama-issues akhona emphakathini noma ngabe anjani. Siyakwazi ukuthi silekelele umphakathi ngoba okubalekile ngePCC ukuthi umsebenzi wayo ufukula umuntu omnyama. Kuwona lo mhlangano obubizwe amalungu omphakathi kube sekuphinde futhi kudluliswa amazwi okubonga kumama Thembi TD Mthethwa. Kuthiwa uThembi TD Mthethwa wakhela omama itiye kumbe abantu abasuke beze
nsuku zonke zokuphila. Kuthiwa ke uThembi TD Mthethwa ke ulelelwa kakhulu ke co-ordinator wewadi uMr Dlamini kuyona ke lenkonzo yetiye. Sibeke sixoxisana ke naye ke uThembi TD Mthethwa ngodaba letiye ukuthi ke laqala kanjani. Itiye la introduce ubaba Dlamini kuthina wasitshela wasidayisela lo mbono sawuthatha sawuthanda sase siyaliqala uqala kwethu saqala sibaningi njengoba bengike ngasho sasibaningi kwawa ngokuya bephela abantu endleleni kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ukusinda kokuthi izinto zonke zithengwa yithina ubaba Dlamini yasilekelela ngaloko okukhulu ukushukela nobisi but konke lokho kunye kufanele kuyithengelwe yithina so kwatholakala ukuthi abantu ke bayasindeleka ke ilokho bagcina sebehlileka abantu bagcina sekusele abawu3 kuphela baba khona ke nje oyedwa koyasivakashela mhlawumbe after 2 weeks or 3 weeks noma engacontribute ngalutho but ukuba khona kwakhe siye sikubonge kakhulu bese kuba khona ke owesilisa icomrade lesilisa elilodwa comrade Rasta naye kuba khona naye kasisize ukuquqa impahla uyihambisa sibekela sibeka khona asithwalele noma kuthiwa amanzi awekho ahamba usilandela amabhakede amanzi kunje sikwazi ukuqhubeka netiye itiye alisizi ke abantu baseclinic umthetho walo sasivulela abantu baseclinic kuphela but ekugcineni ligcine selisiza ngisho abantu abawumphakathi ngisho makuvalwa izikole nje izingane igcwala zibe ulayini zofuna itiye kuthina but ke asixwayi umuntu ngoba sisuke siphakamisa iflag lomkhonto konke sikwenza suke sikwenzela umkhonto. Njengoba sazi sonke ke ukuthi lolu suku bekuwusuku lokuqhumezela futhi nokuvuselela uthando ngeqembu lomkhonto wesizwe party owaziwa kakhulu ke eMlazi ngoComrade Bullet ube sibahaplisa ebakhumbuzisa ukuthi umkhonto wesizwe uyini. Cela lapha ku subscribe button sibonane ngokuzayo nango umhabulo kaBullet. Noma esikhona eSouth Africa zisithathe zasibeka nasikhona makomrade ubaba ubhekishelisi umhlanganyelo nibonile makomrade jaha ejahelwa izingane nazinzana nasibona isimo iyouth yethu eSouth Africa iqedwe kodwa umsebenzi awuthuli nasibona isimo lapho sihleli emizini yoba phezulu kweliphi zamanzi nekweliphi zamanzi kodwa sihleli emizini yoba ey'ndaweni ey'ngaphansi kwamakhosi ngizolisho nokomrade ngoba sinabo omama nendlela nobaba abazomfakazela la eMlazi sasingakho amanzi la eMlazi uMlazi ufola ngaphansi kwebonyana plus meaning ukuthi nenkosi eMlazi inkosi ubaba uNdosi uqele waphila ebonyana inkosi yethu kaMlazi ila ebonyana sithi isethembulo wami ngaphansi la pasokula uthi umbuzo wakhokhela kanjani amareyisi wemhlabeni lakhe kodwa ngonyaka engakhokhwa amareyisi uhleka kanjani phela esikoleni kodwa ngonyaka esingekho esikoleni kodwa inkosi esiphethe iyi-1 asiphethwa amakhosi amabili
uma ngabe uthatha over siyohlala phezu nakweyilungisi thina sokukhona sizophatha sithi iyouth ayibe ne-free education. It was good ukuthi ngaleso sikhathi ubaba uMsholozi awu-introduce uNSFAS esewu-president ngoba waye-under pressure ye-NEC ye-ANC eyayisabalekile ngaleso sikhathi iy'ngane kuphela inani yokufunda ey'koleni. Singenayo i-voice yokukhulumela iy'ngane ukuthi ayithole i-free education. Oteteleni nobaba uMsholozi ukuthi kodwa ngoba umongameli akuvele usebenzise ukuthi wena umongameli waqhamuka lo-NSFAS